Lemilo sempumalanga umthandazi Mbolo khona ekhaya. Mbolo khona ekhaya. Ake silwe labathakathi. Ake silwe lezimfamona. Sike silwe nemoya emibi. Evala ukuthola impilo yakho ingayiphambili, ungabi ku relationship right, imali kuwe ingahlali, ebusuku kabi, imoya emibi yakuhlasela. Ake silwe nemoya emibi empilweni yakho Mbolo khona ekhaya. uNkulunkulu wami Jehova namandla nkosamakhosi ngiyakhuleka ngongcwele ngikhulela Nkosi ukuphumelela kwanabo bangibukele njengamanje nami Nkosi ngiyifaka phakathi ngikhulela Nkosi konke okuhle kodwa ngiyekufisa ngaphakathi Nkosi enhlizweni makwenzeke egameni lakho amen. Mbolo khona ekhaya mawukhola uthemba send amen uzawulunga zonke into zakho ubone ukukhanya empilweni yakho ubone into zakho zivuleka ziyaphambili iba nethemba iba nokholwa ukholelwe bese uyasukuma uve into zokugeza ngabe uyafutha ngabe uyaphalaza ngabe uchela umuzi ulungisa ikhala lakho ulungisa ibusiness lakho uyilungisa wena ngokwakho Mbolo khona ekhaya ayikho into evele yenzeke nje automatic Mbolo khona ekhaya impilo iyasukunyelwa impilo iyalungiswa impilo iyalandelelwa Mbolo khona ekhaya ngeke siphumele ngokufana ekakutshela umuntu ukuthi uthintephi ukuze aphumelele la ekhaya siyahlola online ngevideo call ka WhatsApp video call Mbolo okhona ekhaya siyahlola Mbolo khona ekhaya kunenkomo kunemali yakho khona oyikhipha kuMbolo khona ekhaya iwahlola kase iposa zihamba eCourier guy uyafika futhi la ekhaya sikwazi ukubona inkinga yakho singayilungisa kanjani uma umoya wakho ukholela kuphi la ekhaya kwaDlamini umthandazi Mbolo khona ekhaya awufostiwe akuthiwa enza ngenkani ngithi nekuwe mawukhola uthemba nawufise uthintwa ngesamsandla ungefika ngangithatha futhi efonini Mbolo khona ekhaya umkhuleko angwenze emafonini ngwenza khona la we receive from la pay naso ngifonela sisebenza uyakhokha kuyabhadala Inkosi nibusise amen.